Destinacija Umag prva je u Hrvatskoj postavila pojam turizma na jednu novu razinu. Suradnjom privatnog i javnog sektora postignut je dogovor koji u prvi plan stavlja destinaciju, dok se u drugom nalaze korporativne marke poput Istra Turista i Sol Melije. Prvi projekt koji je već, možemo reći, skoro implementiran, to je označavanje cestovne signalizacije, gdje se na isti način je Istra Turist i sa istim vizualnim identitetom označio svoje marke i isto tako i turistička zajednica Umaga označila svoje table sa istim vizualnim identitetom, tako da je to recimo nekakav prvi primjer te sinergije i zajedničkog nastupa. Cijeli projekt koordiniran je s turističkom zajednicom grada Umaga. Moramo definirati i moramo promovirati isključivo jedino cjelokupno područje našega klastera, jer da je to pravi jedini put kojim se moramo voditi u budućnosti i naravno da pritom moramo imati na umu vodeću marku, odnosno vodeći brend, to je Istra. Pojedinačni iskoraci su vrlo teško mogući. U onom trenutku kad ujedinimo budžete, kad ujedinimo naše napore i akcije, možemo postići puno veće marketinške efekte i dovesti puno veći broj gostiju. Novi vizual karakteriziraju 4 boje, a svaka od njih simbolično predstavlja jednu od kategorija na kojima počiva ponuda ovog klastera. Počevši od iza, naravno plavi je vezan uz more i uz nautičke turizme, uz sadržaje koji su vezani uz smještaj na moru i tako dalje, što u ovom slučaju ne smatramo nekako najbitnijim, jer je puno bitniji recimo ovaj današnjosti nakon njega koji je de facto sport, znači aktivni odbor, a u ovom slučaju ATP, jer Umag kao destinacija je prvenstveno prepoznatljiva kroz ATP. Potom imamo zelenu boju koja de facto označava prirodni turizam, odnosno ono što sačinjavaju kampovi i nekako jedan novi vrst pojma turizma koji gleda više na ekološku proizvodnju, na zdravu prehranu i tako dalje. I posljednja boja, znači, je isto tako zanimljiva pošto je ta boja vezana uz enogastronomiju, prvenstveno uz područje vina, jer brend destinacije je vezan i uz brend vinara koji se nalaze na ovom području. To je pogotovo bitno napomenuti nakon sporta i aktivnog odmora, to da ovo područje ima najjača vinska imena u regiji. Novi slogan u svim bojama Istre naglašava pripadnost najvećem hrvatskom poluotoku, no ujedno ističe i prepoznatljive posebnosti umaškog klastera. Ovo je u stvari početak jednog procesa koji će trajati dugo godina. Umag je napravio iskorak koji u Istri je novitet. Krenulo se od toga što Umag ima kao destinacija, što može pretvoriti, koje komparativne prednosti može pretvoriti u konkurentske, po čemu može biti drugačiji od ostatka Istre, a budući da je Umag vrata Istre, to je pravi korak da već na početku, kad uđete u destinaciju, budete drugačiji. Zasigurno najprepoznatljiviji dio ponude je teniski turnir Studena Croatia Open, koji se već 21 godinu održava u ovom istarskom gradiću. Rebranding je zahvatio i njegovu organizaciju, pa je svim zaljubljenicima u tenis ponuđeno i mnoštvo popratnih sadržaja. Ove godine smo odlučili produžiti ATP događanja na način da tjedan dana prije organiziramo Istrian Gourmet Jazz Festival. Dakle, okupili smo na jednom mjestu i to tjedan dana upravo prije ATP-a najbolje lokalne restorane, najbolje lokalne vinare. Udružili smo se sa brendom Vinistra, udružili smo se sa veoma poznatim brendom Jazz is Back iz Grožnjana i posložili jednu veoma lijepu priču koja upravo prezentira Istru u najboljem smislu. Važna nit vodilja u osmišljavanju novog brenda bila i povezanost ostalih turističkih zajednica, onih Novigrada, Buja i Brtonigla, koji čine klaster definiran master planom Istre. Svim onima koji na bilo koji način sudjeluju u razvoju našeg grada pokušavamo naći zajednički jezik. Znači stvaranje sadržaja, atrakcije, destinacije Umaga koja nema svojih, rekao bih, nekih kulturnih znamenitosti je upravo motiv da bi mi došli do tih kvalitetnih turista, a upravo smo zajedničkim snagama uspjeli ili uspijevamo to činiti. I to je rezultat toga je kvalitetan smještaj, 2 hotela sa 5 zvjezdica, turističko naselje s 5 zvjezdica, golf igralište, drugo u pripremi i to je onaj iskorak koji ćemo zajedničkim snagama doseći. Svi koraci u pravom smjeru već su poduzeti, a potezi poput ovog zasigurno su temelj napretka hrvatskog turizma.